Zašto se spremam na put? Nećeš mi verovati ako ti kažem da sam pošao da pronađem Dragona. Kina je bliže, ali ja sam rešen da idem na sigurno, na krajnji jugozapad Afrike, u Namibiju. Planiram da sam pođem u ovu nesvakidašnju misiju, ne znajući da će mi se vrlo brzo priključiti uljez. On na sreću niti jede, niti pije, iskusan je putnik, odlično barata bičem, a šešir ne skida ni kad spava. Uz najosnovnije stvari poneću i svoju omiljenu muziku. Ona će mi biti jedini pratilac na ovom putu, ako izuzmem Harija. Ispod mene je Palermo, a kad svane bit ću već na polovini afričkog kontinenta. Do tad ću da dremam, jer između Palerma i afričkog svanuća sve izgleda ovako. Izgubljen u Africi. Prvi deo. Dok spavam u letu, podsjetit ću te da se Namibija prostire od Južne Afrike na jugu, duž obale Atlantika, ka centralnoj Africi, do Angole i Zambije. Sanjam da se zbog kašnjenja u polasku let od Johannesburga do Windhoeka pretvorio u avanturu. Nekako sam ipak stigao do odredišta sa 3 dana zakašnjenja i bez prtljaga koji se zagubio. A od ta 3 dana već je ranije snimljen avanturistički spektakl. A mene je dublirao Hari. Ne znam da li se san pretvorio u javu ili java u san. Tek naši putevi su se ukrstili, pa sam morao da dopustim Hariju da mi se pridruži u mojoj jednočlanoj ekspediciji osvajanja nama malo poznate zemlje. Tako je on, mimo moje volje, ušao u mene i postao moje drugo ja. Možda će mi njegovo iskustvo biti dragoceno dok budem tražio Dragona. Budim se. Oblačno je, pa je izostalo očekivano oduševljenje rađanjem sunca nad Afrikom. Nešto kasnije oblaci ostaju iza nas i ukazuje se Afrika. Svi ovi prizori još i pre sletanja na afričko tlo izazivaju strahopoštovanje.
Karin me opominje da fotografisanje iz vazduha nije dozvoljeno, ali balkanski špijun u meni nadjačava. Napokon, posle pomenuta 3 dana jurnjave i potrage, uspeo sam da pronađem Dragona. Dragana Vujičina, mog zemljaka i nekadašnjeg sugrađanina. Dragan ili Dragon, kako ga zbog izgovora oslovljavaju, ovde je zasigurno, bar po imenu, retka zverka. On se po dolasku pre 26 godina zaposlio u obližnjem rudniku uranijuma. Priča se da od tada svetli u mraku. Pored engleskog, brzo je naučio i afrički jezik, a govori i lokalne jezike pojedinih plemena, pa time još više izaziva čuđenje. Probao je Dragan sve i svašta. Prvo je zakupio deponiju za skupljanje i preradu morske soli. Potom je uzgajao šparglu i marihuanu na obližnjoj farmi, a radio je i kao disk džokej. Od pre nekoliko godina radi u svojoj radionici za reparaciju starog nameštaja.
On i supruga Olga danas važe za dobre poznavaoce ove vrste antikviteta, pa ih često angažuju antikvari prilikom kupovine na aukcijama. Dragan je usavršio još jednu veštinu. Od starog drveta pravi nove antikvitete. Plan mu je da otvori sopstvenu antikvarnicu u centru grada, pa ko se upeca. Kari me pita kakve veze ima pecanje sa antikom, ali ja nisam umeo da mu objasnim naš urođeni smisao za biznis i brzu zaradu. Šmirgla ti je prava stvar. Svakop Mund je najpoznatije namibijsko letovalište i jedno od najegzotičnijih mesta na našoj planeti. Lociran je na samoj obali Atlantika, sa 3 kopnene strane opasan je peščanim dinama velike namibijske pustinje. Grad su osnovali Nemci krajem 19. veka, jer je u to vreme jugozapadna Afrika bila nemačka kolonija. Zanimljivo je da su Nemci kompletan materijal za ovaj grad donosili brodovima iz Evrope. Metal i metalne konstrukcije ovde se ne možeš osloniti zbog slane okeanske magle. Ona ovde predstavlja veliki problem, jer se automobili još uvek prave od lima, koji je nekada bio i kvalitetniji i deblji, ali i takav nije odoleo. Zato je baltička čamovina, doneta iz Evrope, do danas ostala neprikosnovena kao materijal u građevinarstvu, ali i u mnogim drugim oblastima. Sve što se ovde zeleni, potrebno je danonoćno zalivati, kaže mi Dragan, a to u pustinji nije ni jednostavno ni jeftino. Da bi me u to uverio, naš domaćin me poveo dublje u pustinju, uzvodno uz korito reke Svakop, po kojoj grad i dobio ime. Uzvodno samo figurativno, jer vode u koritu i nema. Reka je ispod peska i jednom u 10 godina nabuja i stigne do ušća. O oskudici vode svedoči sirotinsko naselje koje egzistira u samom koritu Svakopa.
ngempela ngeke wayiqeda abantu bonke sicaleni phansi sinsizwa abantu. Ovi ljudi su potencijalna radna snaga koja se povremeno angažuje na obližnjim farmama. Posla je malo, jer ovde nema više od 10-ak farmi. Po sopstvenom priznanju, sirotinja živi još lošije od kada je za predsjednika Namibije prvi put na demokratskim izborima izabran crnac, dr. Sam Nujoma. I pored toga oni ga podržavaju i glasat će za njega. Nadaju se boljitku, dok stvarno za njih postaje sve sumornija. A gospodin Nujoma se ne žali. Ima sve, od ličnog aviona do vikendice na milionerskoj milji u Svakopmundu. Mene sve ovo neodoljivo podsjeća na, ali Hari mi ne preporučuje da sada spominjem još neke svoje zemljake i njihovu Milulin familiju. Yalo? Okay, Dad. Okay, bye. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz for rap where it's at. Bring it back because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this. Parcele na kojima se nalaze farme upiru u korito reke Svakop i snabdevaju se njenom podzemnom vodom, koju je u ograničenoj količini moguće nakupiti u kopanim bunarima na dubini od oko 8 metara. Veličina farme ne prelazi 2 hektara, jer bunar jedva može da zadovolji i ovu površinu, bilo da se radi o zasadu masline, uzgoju konja ili o farmi kamila. Dragan mi kaže da je trava ipak najmanje zahtevna što se tiče vode, a ima i solidnu cenu. O kvalitetu da i ne govorimo. Neka hvala, verujem, kaže Hari, drugar stari. Ja ćutim. Farmu na kojoj odskorašnji vlasnik podiže maslinjak do pre 15 godina drže u zakup naš domaćin, Zmajev imenjak. Farma je bila izvor egzistencije njegove porodice, a istovremeno i njihov dom. Dragan je ovde gajio i šparglu, jer je ovo jedno od retkih mesta gde ona uspeva tokom cele godine, zahvaljujući ravnomernoj temperaturi. Zimi temperatura retko pada ispod 15 stepeni, dok leti ne prelazi 26. Drugu stranu medalje čini prosečna količina padavina po kvadratnom metru, koja je neverovatno mala, što ovu oblast čini pustinjom. Zato je sadašnji vlasnik bio prinuđen da uloži oko 100.000 evra u sistem za navodnjavanje, jer ovakvu žegu ne mogu da podnesu čak ni masline. Voda iz bunara je slana i prepuna minerala iz zemljišta, tako da nije za piće. A zbog ekonomične potrošnje, ovde je jedino primenljiv sistem zalivanja kap po kap. Vodovod kojim se Svakopmund snabdeva pijaćom vodom i koji prolazi tik uz farme, ne sme da se koristi za navodnjavanje, jer to bi bilo preskupo, a u grad ne bi stiglo dovoljno vode namenjene domaćinstvima. Ovaj vodovod je priča za sebe i zaslužuje poseban osvrt. Cevovod je položen po površini pustinje i kada bismo hodali po ovim cevima obloženim azbestom, nakon više od 800 km stigli bismo do reke Zambezi, odnosno do granice sa Zambijom. Voda u ovim cevima je neverovatno čista i kvalitetna, čak i za nas, naviknute na obilje vode. Mislim na Harija i na moju malenkost.
Ljubazni domaćin na pomenutoj farmi po zanimanju je autoelektričar i radi u Svakopmundu, a plantažu maslina oprema i podiže za nastupajuće penzionerske dane. Plantaža bi do tada trebalo da postane prava oaza u pustinji i pored ekonomske koristi bit će to i pravo mesto za uživanje. Cvetnjak i ambijent oko kuće još je mnogo živopisniji leti. Sada, u avgustu, suprotno Evropi, ovde je zima. Nagovaram Harija da ostane ovde, kad je već tako lepo, ali on me se drži kao pijan plota. Na jednoj od komšinskih farmi uzgajaju se kamile. Ljubomorna domaćica mi nije dozvolila snimanje na svojoj farmi bez poprilične novčane nadoknade. Dobro je naljutila Dragona, koji joj je na kraju, bljujući vatru, rekao jebale te kamile, na što mu je dama sa kamilama odvratila Hakuna Matata. Dotične lepotice smo ipak sreli u redovnoj popodnevnoj šetnji i snimili smo ih. A namćorasta vlasnica takođe nije ostala kratkih rukava, jer se i jahanje naplaćuje. Ma jahanje kamila, naravno, kažem Hariju podrugljivo. Tu je još jedan komšija, slikar iz Belgije. Doselio se na ovu farmu još pre 30 godina i tu je ostao do danas. Živi, slika i izlaže daleko od civilizacije. Retki su oni koji se mogu pohvaliti ovakvom prodajnom galerijom u pustinskom interijeru. Siguran sam da je slikar gostoljubiviji od dame sa kamilama, a to i nije tako teško. Hari me opominje da se ne podsmevam uzgajivačici kamila, nekoj vrsti afričke čobančice. Vraćamo se u Svakopmund zadovoljni, jer nam se pružila prilika da vidimo koliko su ljudi spremni da ulože truda i novca da bi deo pustinje pretvorili u plodno tlo nalik oazi. Žalim se Hariju da kod nas stvari često idu u obrnutom smeru, od prirodne oaze ka pustinji. Možda zbog oskudice kamila, ili nam možda trava nije dovoljno kvalitetna. Hari misli da su u pitanju samo ljudi i ništa drugo. Pa i nije ti neka mudrost, Hari. Hari i ja te pozivamo da budeš sa nama i u sledećem nastavku naše namibijske avanture, kada će nas Dragon provesti kroz čuvenu milionersku milju u Svakopmundu. Do tada, neka Hari i tebi bude na usluzi, bar dok spavaš.